Dalili cia murimu wa Cholera ni kuharwo gatema, gutahika, kurio ni nda, undu uria ucungagiriria kwaga mai mwiri-ini na macungiririo ni gikuo. I would like to bring to the attention. Agikira ndeto ino mukonde minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Nairobi Bernard Muiya ni ugite ati kwahoteka atano acio marokite na murimu ucio kuma ithuiro ria bururi, kuona gutire mundu ungi wonekanite na murimu ucio guku Nairobi. Muiya ni ugite ati nginyagia riu gutire riboti ona imwe ya gikuo amukirite, kuria orotete riria mbura yaneneha ni gukoragwo na mutino wa mututhuko wa murimu uyu, na aria othe mari na dalili imwe cia kuharwo, gutahika, kurio ni nda, mekinye thibitari na marigito niguo kunyihia ugwati wa gutamba kwa murimu ucio, akiuga ni mehaririirie kuhitana naguo. The county government has put measures to mitigate against any possible outbreak. Kumana na ripoti iria irekereirio ni minister wa ugima wa mwiri kuma kaunti-ini ya Vihiga ahithuka, mundu umwe ni akuire kumana na murimu ucio, guku agieri makirigitwo na gucokereria micini yao. Kumana na ripoti iyo, muingi ni uhetwo mukana makiria mambura maya mambura matigirire ni mararia irio theru na gucamura mai ma kunywa, kuona murimu uyu umanaga na kuria kindu kana mai mari na giko.